Congressman Pogi Lazatin, i-donate ing sweldo para kareng biktima ning Bagyong Tino at Juan. Migit 5,000 pack meals midake kareng pamilyang apektado ning kalamidad kay Pampanga. Migit 350,000 ing peparehistro para king 2026 barangay at SK elections agpang king COMELEC. BSP, memye kebaluan dikil king anti-financial accounts coming up. Adwampulot kandidata miligligan legwan para king mutya ning Kapampangan 2025. Kaya pa oras ka balik. Kayong tabi mabilog ng pwersa ng GNN TV 44. Pagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin pure balitang may kalap, kilugning paruminggo. Yaku po ibenigin to at iti ing News Force, Pampanga. Dinakin ng Pampanga Representative Pogi Lazatin sweldo na niti karen biktima ng Bagyong Tino at Juan. Maging ring stop na niti, may isan netong ay report. Iyang pangneng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing 100,000 pesos iba't king kayang sariling sweldo bilang saup kareng biktima ning Bagyong Tino at Juan king Negros Occidental. Agpang king report ning National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC inyang November 6 toklula king 114 ring Mete, 71 iba't king Cebu, 18 king Negros Occidental, 12 king Negros Oriental, 6 king Agusan del Sur, Adwa, king Southern Leyte at Chametong, king Antique, Bohol, Capiz, Iloilo at Leyte. Toklo naman king 127 ing mawawala at 82 lareng sugatan. King salukuyan, libu-libong pamilya lareng apektado nung nukarin at tsula king halos 5,000 reng magdaton kareng evacuation centers. Inyang October, may miyaya naman nila Zatina 100,000 pesos balang syudad para kareng biktima ning Ayun, king Bogo City, Cebu City at Davao Oriental. Mamiyaya namang siya 25,000 pesos din na Department of Transportation o DOTR ASEC, IC Calaguas at Chief Political Affairs Officer Reyna Manuel kabang mag-donate nemang 50,000 pesos ing Red Pillars Foundation. Apa ni Munanda. Bisan metong la naman ring staff ng Lazatin king Pamanyahu 1,000 pesos iba't king balang plantilla employee at 300 pesos naman iba't king rank and file personnel. Agpang kang Lazatin bawasan da ing gastos king Christmas party ngening banwa bang idagdag king saup para kareng miapektuan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo. King Siyudad Mabalacat, mismong Mayor Gerald Aquino, ing many muna king relief operation kareng epektado ng kalamidad. Ay ning balita. Personal ng Penimunan Mabalacat City Mayor Gerald Aquino in relief operations kareng evacuation site kay bat ning patingapo na pamag-monitor king epekto kay bat ning kabuka sa pamag-monitor king epekto ning Super Typhoon 1. Kaya be din na Konsehal Marjorie Sambo at Konsehal Patricia Acorda midake ng alcalding food packs at tambing asaup kareng pamilyang apektado ning albog. Sinigurado ng Mayor Aquino na ligtas at masalising kabilyan dareng evacuee king saup ning MGA Center, City Social Welfare and Development Office o CSWDO at aliwapang opisina ning City Government. Pauli ning maaga pa koordinasyon at kooperasyon dareng residente alang may reporta mete o may nasakit king kasalungsunganing bagyo. Pasalamat naman ning alkalde kareng ahensya at maging kareng volunteer sa balaw sa megserbisyo libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod.
Migit king 5,000 pack meals nidake kareng pamilyang apektado ning kalamidad king Pampanga. Penny muna ning Chef Felix Nino Asuncion kasanmetong Ipruds Garcia ning McKinney Food Corporation, Rene Romero ning kumpanyang Romac, businessman Marky Nicdaw at aliwa pang negosyante ing pamagdake migit 5,000 pack meals kareng miyayaliwang balen king Pampanga bilang saup kareng pamilyang miapektuan ning milaba sa kalamidad. King saup ning production team ning McKinney Food Corporation, matagumpay ang genapan ing inisyatibo king pamanatad pamangan at pag-asa para kareng kabalen. Agpangkang Chef Asuncion, patunay kanoy tina marakal ang magmalasakit a kabalen kareng kapara. Inspirasyon kanuketi ing kwento ning pamagpapakanang Jesus kareng 5,000 katao ang magpaganaka nakapamilatan ning pamibuklod at kasalpantayanan maging posible ing himala. May kiyadwangan niya naman keti ing Pampanga Press Club. Ang mag-sponsor namang 250 packs ning pamangan. Pepakit king outreach program ay iti ing diwa ning bayanihan ning malasakit at ing matibeng puso daren Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayanan. Migit 350,000 ing peparehistro para king 2026 barangay at SK elections agpang king COMELEC. BSP may kebaluan dikil king anti-financial accounts coming up. At 22 kandidata miligligan legwan para king mutya ning Kapampangan 2025. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing Kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya in Ciudad San Fernando. Deni pa rin balitang Kapampangan. Ang pangking COMELEC, tukluking migit 350,000 ing peparehistro bilang mayong botante para king barangay at sangguniang kabataan elections.
Tukluking migit 350,000 na katao ing peparehistro bilang bayong botante para king barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ang makatakdaking November 2026. Agpangking report ning Commission on Elections sa COMELEC inyang Martes, November 11. Agpangking datos manibat October 20 hanggang November 9, tukluking 356,429 ing kabilugang bilang dareng aplikante para king voter registration. King bilang areti, 297,600 ing peparehistro para king barangay elections, kabang 58,821 naman para king sangguniang kabataan. Paya kamarakala bilang dareng aplikante, iba't king Calabarzon na ating 75,936 arehistrado. Tinukyan na itining National Capital Region o NCR na ating 49,342, ating Central Luzon na ating 39,841. Kaya be mo naman kareng rehiyo na ating mata sa bilang a peparehistro, ing Central Visayas, kabang 1,686 naman ing peparehistro lalam ning Register Anywhere, Anytime program ning COMELEC. Agpangking COMELEC magbalabalaos ing voter registration period hanggang May 18, 2026. Inya naman, amuyutan na lang ning komisyon reng hanggang kabalen, lakwas na rin kayanakan na magparehistrong maranon bang makisan metong king daratang alala. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Kapanuwala ng meto nga senador, dapat siyang pasibayong ponduan in Project NOAA bilang preparasyon kareng kalamidad. Ay report. Manyaw siya, Senator Bam Aquino, king gobyerno na pasignangan ing pamagsadya laban kareng sakuna at kalamidad king bansa kapamilataning science and technology. Agpangkang Aquino, kailangan niyang pasibayong ponduan ing Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards at suportan na ring Filipino scientist bang makabuong moderno at epektibong solusyon king problema ning albug at aliwapang kalamidad. Bilang chairman ning Senate Committee on Science and Technology at Vice Chairperson ng Senate Finance Committee, dinikdik ng Aquino na dapat ariyana ing pamagleleng pondo kareng questionable at epektibong flood control projects. Bagkus, pinanukala na ing pag-redirect ning pondo papunta kareng programang apatunayang epektibo kalupanan ning Project NOAA, mangrove reforestation, watershed rehabilitation at urban planning kareng flood-prone areas. Gamitin natin yung Project NOAA, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood-prone at sana dun mapunta yung flood control budget. Ingkulait ning senador, makatukiya king serye dareng kalamidad kapilan pamo, kabilang na ing ayun ating matinding albug king Visayas, pauli ning bagyong Tino, ating threat ning bagyong Uwan, king Northern at Central Luzon. Dinikdik ng Aquino na nung suportan lareng local scientists at reng eksperto, ay wasan ing paulit-ulit akasiran at gastos king rehabilitasyon na sangkan dareng kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Good news para kareng residente ng Mansgold, San Fernando at tsunala reng titulong gabong King City Government para king distribution. Ay report. Good news po para kareng residente ning Mansgold, King Siyudad ning San Fernando. Formal na lang mipasa King City Government ning Siyudad, reng 480 land titles para kareng residente ning Mansgold Village, King Barangay Santa Lucia, inyang November 11, 2025. Peni muna ng Attorney Mark Anthony Anyag ning Land Registration Authority o LRA at Registry of Deeds ing turnover dareng titulo King Technical Working Group o TWD. Ameni muna king survey at many bala kareng amanwang Gabon. Tinagon king seremonya dina Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brenz Gonzales at reng konsihal dina Reggie G4 David, Harvey Kiwa, Ati K. Pineda, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carion, Jason Castro Sikat at Elmer Benko. Kaya beya naman keti, City Assessor at TWG Chairperson Dr. Luz Bautista, Acting City Administrator Engineer Michael Quizon at reng opisyal ning Mansgold
Gold Village Neighborhood Association Incorporated. Agpangka Mayor Kaluwag, iti metong yang katuparan king maluwat ng pangako ning city government na adinan lang seguridad reng magbanding gabu na Fernandino na maluwat ng manok nangan king komunidad. Reng titulumi pa ilalamlapa mo king verification at proseso ning City Assessor's Office bayula ipamye kareng kwalipikadong pamilya ame kapamayad na king karelang loti. Balaos na namang susulong ning city government reng programang maglayong pisan metong ing progreso at malasakit para kareng hanggang Fernandino. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Determinado yay Congressman Pogi Lastin na bantenya ing Sapang Bato Watershed. Patunay keti ing pamagpasa ng resolusyon king Kongreso. Ay report ng Patricia Mamangon. Pinasa ni Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. in House Resolution number 446 inyang November 11, 2025 amumutos king Department of Environment and Natural Resources o DNR na matigik abanten ing pamagpatupad ning Comprehensive Land Use Plan o CLUP 2021 to 2030 ning Ciudad Angeles, partikular king protektadong gabong agrikultural at no-build zone king Barangay Sapang Bato. Agpang king CLUP ating kabilugang 546 sa hektarya ning Gabon king upland area king Sapang Bato ing dineklarang protected agricultural land makatuki king delineation ning Bureau of Soils and Water Management lalam ning Network of Protected Areas for Agricultural and Agro-Industrial Development. Pagbawaling nanumang pamanala kadistruktura king amanuang lugal. Ing pamanampang resolusyon makatukiya king trahedyang adinulot ning bagyong Tino king Cebu nung nukarin marakalabye ing mewala at Pimbanjan ing mesira. Inamuyot ning kongresista ing publiko at media na makisan metong king pamagbante laaban karen proyektong lalabag king CLUP at no build zone king Sapang Bato. Malyari kanong i-report daring memalen ing pamaglabag king opisina ng Lazatin, king 0932-888-2145 o king Barangay Sapang Bato, City Environment and Natural Resources Office o Senro ng Angeles City at king DNR. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ni News Force Pampanga. Dini pa rin balitang Kapampangan. Panalakaran na rin eksperto, lakwas na rin health leaders na safe at epektibo na rin bakuna ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pasibayo dang sinigurado reng health leaders at reng advocates na safe at effective la reng bakuna king pa na 26th Annual Philippine Immunization Conference ketiking syudad ning San Fernando. King temang advancing access to novel vaccines for a healthier Philippines, pisabyan king conference, reng challenges o reng hamon, king pamagpakilala at pamangamit kareng bayu at modernong bakuna king bansa. King panel discussion na breaking barriers, challenges, and solutions in the adoption of innovative vaccines. Pisabyan dareng eksperto reng paralan. Bang apasik na nga ning access, logistics, ating tiwala ning publiko kareng programang pang-immunization. Kabilang kareng manimunang talagpagsalita, dina Dr. Maria Rose Capeding, Dr. Josefina Cruz at Dr. Lulu Bravo ning Philippine Foundation for Vaccination o PFB. Adinikdik ingulaga ning pamagisan metong ning gobyerno, reng professional king medisina, bang apa natili ing kumpiyansa king bakuna
bakuna. Ing forum, meging matagumpay king pamakisan metong ning TFV at Takeda Healthcare Philippines, pasibayo yang magpatibe king karelang kapag nasa naisuluging patas a access king bakuna. Pasiknangan la rin programang pang-immunization at protektan la rin Pilipino laban kareng bayong makayawang sakit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo. Magsadya na ang Angeles City Government para king mural painting king Abacan Loop. Ay ni report. Inumpisa na ning City Engineer's Office ning Angeles City Government ting pamamintura kareng pader at posti na ning tete king dani na ning Abacan Loop bilang pamagsadya king papalapit ng mural painting project ning City Government. Kapag nasaning proyekto inggawan niyang mas makuli at makayamayang pasyalan ing Abacan Loop at ing kalapita dike area bilang pamagpapakit king lokal a sining at kultura kabang papanatilyan ning malinis ating masalese paligid king syudad. Ing inisyatibong iti apeli muna ng Mayor Carmelo John Lazatin II kapamilatan ng City Tourism Office partine ning programang pang-urban renewal ning syudad. Kapag nasa naniting isulong ing pamagpaulaga king public art at lakwas pang pasiknangan ing pagkakakilanlan dareng Aguileño. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo. Kata naman palawakan ng kebaluan dikil king dara kalakaso ng scam at cybercrime ang makiugnayan kareng financial accounts. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Inisplika ning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ing maulagang probensyon ning Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA king metong a media information session naganapan inyang Miyerkules, November 13 king syudad ning San Fernando. Pwede muna ning Attorney Noel Neil Malimban, Regional Director ning BSP North Luzon Regional Office, ing talakayan na kapag nasang palawakan ning kebalwan ning publiko dikil king lalalang kaso ning scams at cybercrime ating kebalwan kareng financial accounts. Agpangkang Malimban ing AFASA dinisenyo yabang protektan lareng Pilipino. Makibatan lareng at tsukeng gulot na niti at pasiknangan ning seguridad kareng transaksyong pinansyal. Kabilang kareng pagbawal ning batas ing pamangamit account para king illegal at transaksyon, social engineering schemes, kalupadaring phishing at aliwa pang pamagloko, pamamuklat financial account gamit ing peking lagyo at pamanyaling financial account. In relation to that, also some other laws that help protect our people. Hindi lang yung well, isa lang yan, Anti-Financial Accounts Scamming Act. We have the Financial Consumer Protection Act. We also have, even if it's not BSP's turf, the Internet Transaction Law. So maraming bataso na nagpoprotekta. Ang layunin ay protektahan ang ating mga accounts. So importante ang education, importante ang makinig sa mga ganitong mga forum para malaman kung anong tamang paggamit at maging shared responsibility kasi yan hindi lang na BSP ang may responsibility, hindi lang bangko, may responsibilidad din tayong protektahan mismo yung account natin sa tamang paggamit ko. Atin niyang upaya o kapangyarihan ng BSP na gawang investigasyon at mag-inquire kareng account na posibleng sangkot kareng pamaglabag. Atin niya naman kaakibat mabaya parusa at multa para kareng patunayan na sasalang sangking batas. Didik-dik ng BSP na balaos lang mag-isan metong king media at publiko bang pasiknangan ng kampanya laban king financial scams at siguraduan na mas ligtas ing digital at banking system ng bansa. Importante, sabi ko nga kanina, importante kayong mga media partners namin. No? Kasi kayo yung mga nakapag-explain sa publiko kung ano ba talagang ginagawa ng BSP. Kasi kung magre-rely lang kami sa mga releases namin, very technical kasi siya no? So kayo, media friends namin, ang laymanize ng mga technical terms. Yung kwento na ikukwento niya sa tao yan, ninyo na ikukwento niyo sa tao. No? Kasi kayo yung may kilala sa audience ninyo, di ba? Especially dito sa region. Hindi naman sa lahat ng region kilala namin ang pagtanggap ng information. Kayo yung mga nakakilala sa mga tao dito.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susunod. King Ciudad San Fernando, pagmaragulya imbayong ordinansa para king pasilidad kareng ating utisin. Pakibaluan tayo po in Good News Haiti, king report ng Patricia Mamangon. Maya Pabalita Fernandinos, inaprubane ning 9th Sangguniang Panlungsod ning San Fernando ing Ordinance number 2025-020 na mamuklat San Fernando Center for Autism and Neurodiversity o SFCAN king regular session na niti inyang November 12, 2025. Ing ordinansa, sinulong na ing Councilor Harvey Kiwa at inesponsoran na naman din na Councilors Ate Kay Pineda at Angelo Hizon Jr. Ang magtakdaking pamanalakad ning meto nga City Run Facility amamye komprehensibong serbisyo para kareng Fernandino nga ating autism at aluwa pang neurodivergent conditions. Saklo ning SFCAN ing early intervention, therapy, skills development, employment assistance at family support programs. Meto nga takbang pang-asiguradong ating gustong saup at oportunidad kareng pamilyang mangailangan. Makabasi ang inisyatiba, king feasibility study ning City Persons with Disability Affairs Office o PIDAW. King pamanimuna ng acting head Mary Ann Biliwang, amalwat ng manyulong king neurodiversity at inclusion king syudad. Agpangkang Councilor Kiwa, maulagayang ordinansang iti pang isulong ing pangmaluwatang suporta para kareng individual at pamilyang apektado ning autism. Pepakit ning panukalang batas ing pamakisan metong ning lokal na gobyerno king pamanimuno ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brenz Gonzales bang isulong ing inclusive at people-centered governance. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga. King karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at ang gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing kapangpangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya ing Ciudad San Fernando. Deni pa rin balitang Kapampangan. Kata namang silipan rin yayaliwang produkto na rin agripreneurs o rin ortilanong magnegosyo king 8 Carp Regional Trade Fair. Ay report ng Patricia Mamangon. Binuksan ngayong November 13 ang 8th Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Regional Trade Fair sa Event Center ng Marquee Mall sa lungsod ng Angeles. Bit-bit ang temang Angat Agraryo para sa Bagong Pilipinas.
Inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 tampok sa event ang 102 exhibitors mula sa 7 probinsya ng Central Luzon, ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Inaasahang aabot sa 8.3 million pesos ang kabuuang benta mula sa mga produktong agricultural, processed food, handicrafts, wearables, woodcraft, home decor at wellness items. Sa mensaheng binasa sa kanya ni City Administrator Attorney Noel Luzong, muling kinumpirma ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang suporta ng lungsod sa mga proyekto ng DTI para sa lokal na entrepreneurship at agribusiness. Nagpahayag din ng suporta si San Manuel Tarlac Mayor Doña Crescencia Tesoro para sa mga MSMEs ng kanilang lalawigan. Siyempre po, as we all know, ang mga participants po dito, farmers din po sila. So it's very nice to have livelihood on the side. Kaya we are very much willing and happy to always invest in their dreams, no? Na magkaroon sila ng sariling negosyo, to become self-employed. And it is one way, of course, for us to help improve their lives. Sa kanyang opening remarks, binigyang diin ni DTI 3 Director Edna Dizon na ang Carp Trade Fair ay hindi lang produkto, kundi kwento ng tibay at inobasyon ng agrarian reform beneficiaries. Ito malaking tulong dahil ito ay nagsisilbing paraan para ma-promote natin yung kanilang mga produkto kasi we wanted to grow them, to expand their operations. And with the yearly event, nagkakaroon sila ng mga institutional buyers, mga no buyers. So ang tendency nito, magkakaroon ng employment, additional employment, and at the same time, generate more opportunities for them to develop more products. Sinundan ito ng mensahe mula kina Ferdinand Apari ng DTI Carp National Program Office at Director Jocelyn Ramones ng Park Secretariat. Sa pamamagitan ng mga ganitong fair, nabubuo yung mga pangarap nila na sana yung produkto nila ay makarating sa ibang merkado. So for this one, local trade fair, marami po ang benepisyo nito. Yung mga mabebenta nila dito, yung pera, mapupunta sa kanilang mga komunidad, iikot doon. So, ang iba dyan, ininegosyo din. So, magkakaroon ng mga job employment opportunities. Kasunod ang awarding of certificates at tokens of appreciation kasama sina Marquee Mall Manager Pichi Atendido at iba pang panauhin. Ipinakilala rin ang Carp RTF jingle na inawit ni TIDS Paulo Manese at ginawaran ang top 3 sellers mula sa 7th Carp RTF 2024. Pinangunahan ni Attorney Luzong, Director Ramones, Apari, Atendido at mga kinatawan mula sa DA, DAR, CDA at DTI ang ribbon cutting ceremonies. Patuloy na pinapalakas ng DTI-3 ang ARBs sa pamamagitan ng enterprise development, product enhancement at pagpapalawak ng merkado. Magtatapos ang trade fair sa November 16. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ketata naman lawan, reg pagmaragula legwan na miligligan para King Butchaning Kapampangan 2025, King Istorya ng Patricia Mamangon. Formal na lang Pepa kilala rin kandidata ng Mutianing Kapampangan 2025 tingnan pa na sashing ceremony and press presentation ngayong Biyernes, November 12, 2025 King Nuan Farm and Resort, King Balena ning Bacolor. Ing okasyong iti, opisyal yang umpisa ning peka prestiyosong ligligan legwan ketiking lalawigan nung nukarin bida, ing lagu, kabiasnan, ating mabanding kultura, dareng Kapampangan. Penny muna ng board member Fritzy David Dizon, ng chairperson ng Mutianing Kapampangan 2025, ing sashing ceremony kayabe. Din na Provincial Tourism Officer Mike Castañeda, reng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, ing kasalukuyang reyna ng Mutianing Kapampangan 2024 ay Natalia Margaret Lindsay. Yung kaya katamo pong bayo ngayon abangan karin batch na puro mga lagong kandidata ni Mutianing Kapampangan, ngayon Banuang Aini, at nila pong kanya-kanyang kwento na nung ka rin makabayo at makayakma king karelang represent.
King kayang mensahe, pesalamatan ng Dizon. Reng hanggang sponsor at kayaduangan king programa. At dinikdik, ing kapag nasanda ni Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda na ibida ren kebabay ng Kapampangan king karelang Lagu, Kabiasnan at Malasakit king Kapara. This event marks the beginning of their journey to represent the culture, talent, and heritage of our beloved Pampangan. We extend our heartfelt appreciation to our beloved Governor Lilia Nanay Pineda and Vice Governor Dennis Delta Pineda for their continued support and dedication to uplifting the youth and promoting Kapampangan excellence. Balang kandidato, may ibabo king entablado, bit-bit, ing karelang karisma at kumpiyansa ning modernong Kapampangan woman. Hingga pa na press presentation, may kipag-ugnayan la ren kandidata king media kapamilatan ng Q&A segment nung ka rin dinakeda ing karelang kanya-kanyang advokasya at inspirasyon. Misunduing selebrasyon king pre-pageant ceremonies king daratangan November 29 nung ka rin ipakit dang pasibayo ren kandidata ing karelang talento, kabiasnan at lugod king kulturang Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susunod. Nagsilbi lang hurado rin mapilang miyembro ng Pampanga Press Club king genapan a Division Secondary School Press Conference. Ay may report. Nagsilbilang hurado ring miyembro ng Pampanga Press Club o PPC adina Ian Flora, Ria Isidro, Pedok Bartolome at Wency Marin. King Division Secondary Schools Press Conference aganapan ninyang Miyerkules, November 13, King Pampanga High School, King Ciudad, ning San Fernando. Benny Munandareti ing pamaglawe karing niyaya liwang journalism categories, kaya duwangan ing artist ay Doji Arellano Aguinaldo, amida ke naman king kayang gelingan at karanasan king amanwang kompetisyon. Payabot nemang pasalamat ing PPC king pamagtiwala at pamikatago na makapagsilbi bang pasik na nga ning campus journalism king lalawigan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng DNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad din lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen, susunod.